Umani babona bendlula ngayo indlela. Bendlula nayo imicabango yami engcondweni yami ngigcine ngingasakhona ukucabanga kahle. Empeleni mangishona ekujuleni kwemicabango yami, ngihlangabezana insizi kuhlengethele tinyembede esweni lami. Esweni lami sekunemafasitelo lamile nje esweni lami la ngento engakhona ukubona kahle. Ngicabanga ukuthi kungani uma sisuke evena labaphilako siye evena labahlanyako sifike sibuthe emaphepha. Phela letho tinkhomba ukuthi asithamba kakhona kungcolile. Bantu bangcolile bahlobile nje nabaphuma etindlini zabo baya ngaphandle. Kodwa inhlitiyweni zabo tingcolile. Ingakho nasisuke evena labaphilako siya labahlanyako sifike sibuthe emaphepha. Ngila sisuka khona emindenini. Labanye banemona nethi siyaphumelela nje siyazama. Ngila sisuka khona emindenini. Kusuke kutinkhomba ukuthi kungcolile la sithamba khona emindenini yethu. Phela thina kufa kwethu kwalotshwa khona esenzweni sabo andi bethu. Ngezizathu ukuthi babona ukuthi thina siyaphumelela babantwana baphumelela. Empela kusiyothi abaphumelela bazama bavilapha thina ngoba sashiya abadala bethu sibancane sesiyazama. Bona sebanyanya kwakona lokho ukuthi siyazama. Ingakho sibuthe emaphepha nasifike evela labahlanyako. Nasemcondweni wami mina sengahlala. Sengivana engcondo yami bathi ayisathathi kahle. Ngoba tento takhe andi leti. Tento tabo basekhaya leti. Ngekungafuni ukungibona ngiphumelela bacabanga ukuthi ngingathwala. Bona bachaza nabo ngibona nje bacimicela njalo liswaye kibo. Kana bathi ukuthi inkosi yaphendula. Ngisho mina manje babona bendlula ngendlela. Bendlula nayo imicabango yami ngento engasakhona ukucabanga kahle engcondweni. Thanda umusa malinga sonkondlo ngamandla nakayiphimisa lenkondlo yaphilisa engadini angikabati. Please like my page and subscribe on my YouTube channel. Love you people. Thank you very much.